Ji bername jin û jinden baş temaşevanên hêja hefteyek nû bernameyek nû mêvanek nû îro li Amedê li hemberî we ne. İro dîsa çîrokek cuda, kedek cuda, berxwedaniyek cuda em ê bînin hemberî we. Bi rastî jî ev mêvanê me kedê bi xwe re digerîne. Em karin bêjin Generalê Apê Musa belavkarî dike. Dema ku em dîroka xwe mêze dikin, em karin bêjin rojnameger an jî çapemeniya azad her tim nav wî de kuştin, bin çavkirin, di kolanan de tehdîtkirin heye. Lê feqet dîsa berxwe didin. Îro jî kedek hêz, em bêjin ciwanek hêz li hemberî me ye. Berfîn ay îro bi me re ye. Em dibêjin tu bi xêr hatî, em gelek spas dikin ji bo tevlî bernameya me bû. Spas xweş, ez ji me wedî zat kêfxweş bûm. Zaten demek em têjî salek hevdûr em hevdûr şixulîn. Yani bonî min ew sala pir xweş çû. Ji min demê kengî ez hatim çapemenînê min te dît hevalê dinê dît. Ev çaxa ez pir kêfxweş bûm. Belê. Rast e temaşewanên êja bi rastî jî ez û berfîn eval jî me demekin bi hev xebitî. Ez bi nasîna ew jî gelek kêfxweşim. Heta îro di xebitê jî ew jî kêfxweşiyê dide me. Me rojê xweş derbas kirin, bêjin rojê girîng me derbas kire. Lê feqet em în jî berxwe didin, em în jî rojê xweş em ê bijîn ez dibêjim. Belê em pêvacû jî giran e dî em pir hevdû jî nabînin. Can cana em qada hevdû dibînin. Berfîn em dixwazin serî piçek te nas bikin, em bêjin berfîn kî ye, şikure. Berfîn eslen Merdînê ye ama zarokbûna min Amedê çûye. Em zarokbûna xwe ez hatim Amedê ama navçeya Çinarê ez mam. Ez dibên ya her serî spê ez Çinarê têm. Yani ez karim viya bibêm. Belê. Berfîn te çima xweste têkeve ev rê em bêjin çawa tu teşvîkê ev derbû? Arman çi bû? Ya zarokbûna min birê min û apê min belavkarî dikirin. Birê min Amedê belavkarî dikir, qad bela dikir, apê min jî Çinarê bela dikir. Yani ser min zêde bandor mabû. Min digot ki ez şûkanî ez bibim rojnamegerî ya de rojname bela bikim. Ama malbat jî digot hema tu bixwîne. Yani ser wê disekiniya digot bixwîn falan. İca ez ser wê çawa bibêm cûkanî çû ez mezûn bû dibe ya hişmetiya min zêde bû. Bonî wê jî min got dayika xwe ez ê bibim çapemenî, ez ê bibim rojnamegerî reya birê xwe ez bibînim. Yani bonî wê ez zêde dibe ya tekoşînik mezin min ser malbatê kir yani. Yani em malbat nedixweste bixebitî te bi tekoşîna xwe bi keda xwe dema ku tu hatî jî têvîra min yani me gelek berxwe da divê evkî de malbat jî em karin bêjin malbatek welatparêz e tev jî dixebitin. Lê dîsa dema ku jin bixwaze an jî em bêjin zarokî be dibe ku ez tê de me bila zarokê min neşoxile an jî nexebite. Lê feqet me wî hişmendiyê jî yani tevî hişmendiyê şikande ez nabêjim me tevî hişmendiyê bi xwe şikandî bi rastî berxwedaniyek gelekî xweş e kêfxweş e baş e. Yani hewceyê her jin jî wisa bibe. Ya zaten serî de duzanê dayikam dihat ba me batê digot berfînê bira zaten zangê xwendî, mekteb xwendî, çima dibe belavkarî ya da çima belavkarî dike. Hem de dayika xwe digot ki birê me ew çika dayî min ki ew dibe ya îradekek mezin. Dayî min ez ê wek wê bibim yekî baş. Yani belavkarîk baş, rojnamek baş yani bonî heqîqetê yani reya wê ez bimeşim diye. Zaten malbat jî aktif dişxole. Dibe ki tu nekeve rav sistemê. İja ez bonî nekeve yani bikev rav sistemê bibim memûr. Ama nedixwaze ez bibim memûr. Min dixwaşt ki jinbûna xwe yani ez çimim, ez çima kîmim, ez yani ew dibe ya hişmetiya min zêde mezin bibe diye ez hatim vir. Ya dibe ki baş ez hatim vir. Belê rast e bi rastî jî ev karek pîroz e yani em dibêjin em pênûsa hevala xwe li erdê naylin. Her wiha dema ku me dest bi belavkariyê kir me jî digot em rojnameyê hevalê xwe kesî li erdê naylin. Tu vî karê dikî çi te motive dike? Ya kenge ez ev rojname bela dikim serî spêz û zaten rad bim rojnameyê xwe yani ez Çinarê têm.
تو ساعت چند راد بی چند درسی از شش نیوار رات بیم هفته‌ای از بر عرب یعنی سکنم عربی کم عربات چناری اتیم آمده از روزنامه خورادش من کیجان قادم بس ofis بس یا da çamlı cevabı az radjimi az ben belafkariya xwedikim yani belki ew motivam digirim az gel radjimi az motiva xwe abone xwe radjimi çünkü du dibînî ki nêzîkatiya wan ser min zêde dibe ya bandorik mezin dibe kengî tu dibetilî dibe we çayek ve xwe were em bipêvin ya da yani tiştê were yani ez minak ez karim bidim yani pêvê wan çikê wan ez ew îşê xwe min nekiribe yani wek ez nebetilî bim tiştek nekiribe yani ew pir baş e yani ez karim ya jî bibêm Berfî nava tu pêşiya ev karê ez neşaşim tu 2023 de dest vî karê kirî pêşiya vî karê tu karek cuda dikirî ya min karê cuda dibe ya min zanîngeh xwe tu zanîngeh min zanîngeh xwe min dersimê xwe ez hatim Amedê min dibe ya sistemê min karê sistemê dikir yani min wek du me xebitîm min got hayê bixwehim viyan karê min e çünkü tu karê dinê dişxulê hêla dinê tu dişxulê yani nêzîkatiya wa jina zaten tu dibîne karê çi bû ya karek dirana ber dirana dişxulîm ber destê wa bû yani bonê wê yani nêzîkatiya wayî pêva wayî wek minnet dikirin yani tiştek nexweş bû ama tu kengî ez hatim rojnamegerî ya min rojname bela kir didik ki hevdû kolektif jiyanbûna me mezin heye kengî tu viya dibîne hevaltî çawa ye tu nêzîkatiya te gel çawa bibe tu vir tê wek perwerdê tu bibîne aynen yani bi rastî jî rol û misyona mirov dide xwe rol û misyona van rojname dema ku digire ew rol û misyon jî dibe cuda yani mirov gere dema ku ev em bêjin işte me rojname gir destê xwe em derketin qadê rol û misyona mirovek hebe bi rastî jî ew rol û misyon yani me te de dît yani ew keda tu dida tekiliya abonê te bi rastî cuda bû Hem karim ya jî bêjin dema ku mesela me got zaten ev kar tiştekî girîng e lê feqet zehmetî wî jî heye bi rastî yani dema ku zivistanê em bêjin rojname şil dibû an jî mesela me bi duçerxê dema ku ew dikim me duçerxê belav dikire herî zêde di zivistanê de her tim işte me diket xwarê tişkî dat serê yani ew zêde heye zehmetiya tu dikişînî çi ye Ya zahmetî wekte digo zivistanê baran tê berf tê mere dibetilê sarê merê nixweş dikeve zehmetiya wî zaten ew havînê jî pir zêde germa çinarê zêde germ e serî spê zû derê tu abone yani tu ew rojnameyê radijê tu dibe yani serê spê tu nabîne yani tu abonê xwe tu nabîne tu gel nabîne tu nakeve teklîk pêvê jî yani ev jî tiştek ne baş e çünkü em tek rojname bela nakin em bonî peyvajo çi dibe ser gel çi heye yani zêde servana em nîqaşik mezin dikin gel çi fikir gel çi dixwaze yani bonî wê tu kengî dipêvin sahet der yani der dema mere gerek zêde be ama em jî em zêde ba abone çawa Rokam 4-5 ba abone ma roja dinê jî were 4-5 heb çünkü kengî tu bibîne heyayê varê tu dernayîn kî dibe ya karê zêde dihafin zêde dipêvin dibe ya piskirikê me dibe viya jî em dibe ya çareserî em dixwazin bibînin belê rast e berfî newel em dixwazin çek derên qadê bi rastî jî me jî bêriya qadê kiriye em çek derên qadê em bi abonê te tekiliya te bibînin em bêjin rojname belavkarî çawa diçe em piçek wisa berdewam bikin em belavkarî bikin em te her navê bonê min dibe ya roja ve rojek pir xweş be yani em heval hülya kengî derkevin zaten serî me goya me hevdû dîte bû yani anam derên jî roja ez bîr nakim ew hep hişê me bibîne belê gelek spas dikim te weşevanên hêja niha jî em derên qada belavkarî em binerin mêvana me berfîn çawa dixebite tekiliya wî abone çi ye
بله تماشاوانین هجا نهاجم قدا بلافکاری نه ام دوازم وگرم میوان خو برفی نوافت روزنامه خو شکر دگری چند abone ام بیشن ام قدا ofis نه نه یعنی شهر ام بیشن چند حب abone هی تو چه وقتی کی؟ سریع zaten مکوی از جناری ساعت شونیواتی مکمل عربی از هفته ورم از هفته روزنامه خو ام روزنامه خو راجنی ام پیشی ام روزنامه خو بلادکن چو خواست دبی یا چو خواست بلادکم سد و سی حب روزنامه ofis ام بلادکن بله کنگی ام بلادکن zaten neviye ofisi هناك قرمه هناك قالن اما زياده ام ايه قلد بيفن بله يعني السلبيات بين بله یعنی امکان بیشن هر روز نوچه انجام بیشن نوچه روزنامه به پیاده چه نواگر توی چه دنرخینی گل چه میزد که یا zaten geldi be ya که از او روزنامه بلادکم از کیف خوش دبم از سری روزنامه خوینه ملا چه دنویسنن چه هی گونی بونی از کنی در روزنامه دبم یا بله دپرسم دبی ایرو چه هی او جی پیوی خود بین اجید بیم که ایرو او روزنامه او چگاه هی او پیواجویا هی او نوچایا هی هم بیا بخواینه بونی و daha باشه او دبین tamam yani بله قال انجام بیشن abone te tekiliye çava buar hayam بیشن خودی درکتنک چوا هیا خودی درکتن پرمسنیه يمكن ام بريد النوتي يعني نوتي تحيا انا شيء ام دبي ابي مصا جنرالي ام دبين جنرالي ابي وري دبين بونويج zaten ام كنجي بلادكن او نيسكاتيا خو مرد دبينن يعني نيسكاتيا دبي يا ك كاري دكن يعني بيروز تشتك خوش كدك باش ايو دكن يعني وكو دكن اما بيروز دكن جي دبين يعني بونوي اجي دبم كي او روزنامه شو خاص دبل بك ها خوجي تكوشيناتي جي بردبه يعني تشتكو سجه مرو دبين يا جواك بون حوجي دماك مرو روزنامه بلاك هري رولك دنيجي تو دستي باويجي گل انجي ام بيجن ابونه يعني او هفغرتنا وان تشتك گرينگه نه ام روزنامه خو بدن ابونه zaten abone ماشي بيام هلا چای بي امي بله بله دم باش وره sanki ne vere sorry بدم و قوت بجواره سرچاوي ونيشه میسیونا بلافکاری جی براستی میسیونه کی گرانه تایبته و مثلا دمان نوتی ده بیجیم بلافکار دکولان ده هات کشتن اپی موساجی بخو zaten بیجیم دکولان کی ده هات کشتن مخابه yani ev misyonek cudaya براستی بلافکاری ام بیجین ده هر تم چاپمنی آزاد شی بله نوا geldi لی فقط بلافکاری هر روز نوا geldi تکلیه گلو ایوان جدایه خودی درکتنا گل جدایه نه ما گوته تو چو işte قهوه ته روزنامه خدا لورا ام بیشن abone تنه نبو گلک مروف جلور بو تکلیه ونو او هنه کنگی تو روزنامه değildi مرو مثلا به کایرو چه یکابدم به بیم اور چایک و خو یا da تو کنگی درد به کی اجی demek az روزنامه بلاکری يعني او شيروكا خو بس شيروكا خو زيده يا او شاخمن پر زيده من بلاد كر يعني او تانا مرد قوتن زيده يعني بونوي اما زيده هم سر پیواجو چیه چما هم بين پیواجو چیه devlet kanalı devlet zede manipüle دكن zede Kürt ciddi ne baştı ben yani zamanı جدا zamanı aştın ne zamanı zaten zamanı aştı gel ciddi kimi zamanı vardı binin am gelek am peş darınji am nikji davin ama tu binin ne devlet peş davi ne zamanı ne hoştu be demek am kabul nakin yani bunu am ciddi ne zaten hayat ana da peyvana dikın ama am çubakın am ciddi ki am irada koyu aştiya kame bisakinin و برولا خو بیا بگیجنین گل نوسا راس zaten بیا ام دبین
بله نهم معاتن با abone kidineci merhaba işlere. Merhaba, ben baş. Çavan başın? Başın spas. Az rojname var ebedim. Spas baş. Qavut bicvare. بله برفینه ول از دوازم بیاج بپرسن دما کو مرو دقاده ده به بله گل مرو و خودی درد که به هر وهاجی ام بیشن جار جانا نایلن yani gelna em beşin sistem anji polis be cure cuda be nağaze envan rojnaman belakın. Tişte usa derte peşya ve peşyate çava ya tişte var pır zede te peşya yani zede de ev pevajo pır zede nay çeke ama tu da bine ki pişte tu da bine ki pişte de binen. Yani carek min rojname beladık ki dabu abone xwe pişmin çubun gotibun vya ki çi belabkari dik vya na ameye yani örgüt yani PV wa hunzanın çavadı be o kangi abone yani gelemeci godu bir şey vapetün vya emeye bele ev çandame ev dirokame her tişte emeye onu karın ki em rojname raneje onu karın be o zaten gotibun artık ne hatın ani o havaleme zede Pinçakların da bin mesela tehdit tıkın, vana zede şeydi. Ama havaldı belki apı Musa gelenane evinin em berxod jiddin em bedinci vana mena tırsının daha pır zede em hırslı bin. Vana da goten. Bale her bicik. Em bejin mesela naha juan nav hışbiredene anjem bejin nav fuşede mixabın gelek zede heye. Taybet şişere taybet la amedeti meşandın. Yani em bejin jibo juan peşe vana vere girtin anje em bejin xadi derketina rojname verin rojname bixabitin tu kari beji çi. Yani şere taybet pır zede heye. Boni ve em pır ser civaka kurda o zede ser jinayo o civana zede heye fuş uyuşturucu do kere do bine zaten ev politika ya zede ser jinayo şeydi be yani boni ve antme ki jenere biraz sazeme ne şkolunji ama ne tane sazya ne tane sazya daha cedin ama hişmentiya zlamana hişmetiya jina hişmetiya be ya irade kızani ben Xozani ben yani gerek xozani ben azkarım ve ben. Bale rasta yani havce jin em nabejin bela tane verin saziyo dezgahime bixabitin em dibejin jin dema ku dixabitin xozane ciya bixabitin yani ev dibeku em bejin esnafeki belciki cuda be le fakat xozane bixabitin em hatin abone kite dinejit gwazi tu rojnama xu bide abone em bira çoyek bexun. Tamam. Yani mixabe em tem dawiya bernamayan xuji bernamame te dawi em peyama te dawi bigirin dwazi jibo jina jibo juana anji jibo xwedi derketina rojname tukari jmera çi beji. Yani goya sistem dibin ki jin birawarin bahevdu fesadi sistemi gore heye dibin heye ama em dibin ki jin çok haswarin bahevdu ev çareki gitmezin çeybibe. Ev girtine cuda çeydi be yani boni ve sistem zaten boni ve ser jina sakene pırzeyde ez bim ki jin bira hişmentiya qazeyde de zanibe çok az insani ba ha ko dibe ya em tekoşiname rast çenabe bele boni ve viyaj bebim zaten doğana dibine genceme hayat ben 10 sali uyuşturucuya ve dıxın yani via işte pırzede yani Ahmet'e yani Kürdistan'e işte var çeydi be cana meredi bir matbaaydı bine. Yani em ben ki bravar mer bxapetin hakikati cevizani bin diroka xoş cevizani bin zamane xoş zani bin her tim daha zede ve sen ge xoş ve bisakene. Bale rasta em spastkin tu her hepi brasti jme teji yani teser zaman diroka em bejin naha navi yeni yaşamaya, xubun jiheye, lefaka diroka yügelek kure, şeyde yügelek hem, naha jih
وی برنامه خو ام بر شهید چاپمنی بجنا خود توینن براستی یعنی ام به سایه وان نهالوان درا کارن به آزادی برنامه خود چکن یعنی اف حوالی متونه بونه من کاربو ایرو لورا رونشتنا آخافتنک بکرانا انجما وان روزنامه بگرتنا دسته خود براستی جه ام سایه وان لورن بله تماشاوانین هجا ام هاتن داویا برنامه‌یان خو براستی جی کدا جنه جیان خوش دبه ما دیسا دوی برنامه خودم مویادته جنرال آپی موسا هرتم بر خدایه ام بیشین تهدید کردن هیا کشتن هیا بنچاف کردن هیا لی فقط ام بیشین پینوسا حوالی خو پینوسا آپی موسا تجاری العردنیشتنه و او سریا خو بردوام کردنه ام جی هر وهاجی ام هاتن وشانا خویا داوی امی تشتک جدای دنیجی بیجن بله ما سالک پاش خوده هشته براستی دوی سالی ده ما چیروکا جنا ام بیجن برخودانیا وی جیر جنا توانی تل سر اکرانین و جانا مدما که چیروکا گفت دای ما خمگینی دبو لی فقط تکوشین وان ام بیجن او هستی وان جمرد بو مینک جانا که ماسی میجی چه بو ام دوی برنامه خود جلی بورین خوش ورد غازن و هر وهاجی ام بوم پرچه که اف برنامه کی کیف خوشی بمرایه به هویه آشتی و آزادی و کدا جنان و هفگرتنا گلانده بمین خوشی بخاطره و دم باش